pisan pangen tiyang swabawan Gusti Ayu. Sekadi garjito menawi dereng sajroning kayun napi puniki wonten Gusti Ayu. Mok lo. Nggih tiyang. Daderi mok dot nawa. Apa nih ngawinang tiang setate liang? Setate mesti bang bingar tepukin mok kita mok lo. Nggih patut. Yen kita mok, mayoren aja. Sake wale pangsing bas diamen gedonge meraraosan. Jalan ngale tongosani melang malu mok lo. Yen ngasapunika iring Jalan mok. Ini mok lo. Ngawinang tiang setate liang sing jadele. Nete paundokan tiang ada di ini di karang kepatehan de pemegang. Ireng dani yaji moklo. Yaji sayang mau putra marep kapinin dia. Kita masih pangobakten mungkin yang ngawinang moklo. Ya dia uling nu barat, uling nu cenik ngentiang ketinggalan ngayah di puri kapin dani yaji. Sake walo, sepeningali biang setata mok kani ngemat pau kudang tiang. Mok ning ngajain tiang. Kengken Jepang presiden mendadak ramo ni melah ngerau sitawi melaksana mo. Yang dia mau nikah dirasa bakten mo marep kapinin dia. Apa men bakal lakon tiang walas mo. Gusti Ayu. Kengken mo. Nenten sanang mabaos asapunika ring sikian tiyang. Tuaning tiyang dados penyeruan kalintang patut tiyang pacang adorang pangobakti. Menjalaran talar wit sangkaning suecan Gusti Ayu ring sikian tiyang. Sakewanten Kang Yang tuaning talar tiyang penyeruan kalintang tamet sesidan-sidan anu tiyang pacang adorang ayah Gusti Ayu. Duh mo lo. Wen besek ni mo lo. Ini napi wonten malih. Ya dia nyen amongken je repot ngaturang ayah ditu di puriang. Kiwala ajen tiangi setato nyingak tiang mai ke karang kepatehan mo. Pedaging pisan sekali baos Gusti Ayu nipunika. Mo. Wen besek mo. Tapi tresnan nyamo brayo ne te pemekas di jambo purian mo. Ya nuju nyen tiang mesliakan ke jambo. Mekejang timpal-timpale nyamat sana. Mekejang tresno kapiningi dewek sekeluarga di karang kepatehan. Tuh ning ngawina. Mau wawah-wawah saja liang hidup tiangi di karang kepatehan. Gusti Ayu, punika makasami talar wit sangkaning Gusti Ayu. Gusti Ayu talar kalintang pawikan pisan ngalap kapitresnanipun panjang makasami Gusti Ayu. Mbok lo dani yaji rau mbok lo. Jangan takut. Weh, Haji. Sampun nuni Haji wenten ring ngungkur titiang. Ki wonten tunggu dados Haji menang nenten mebaos. Dong sampun raris titiang ten moho Haji. Ampurayang pisan. basnya kalau uleng tuninya naji bengong dini. Noleh lantas pekaungan cening kelawani mungkin. Sekon san rasa raose ngunukang padewekan haji sekon netangkili majang rengido murdaning jaga. Nah kewalau lantas di pelengan jani rasusuk semua pesan kayu naji ne cien ngawinang gitu. Ada lantas cening dur buka jani. Bisa cening raos. Bisa cening mesesano. Sangkane ngayah lan bakti ini mungkin ini sangat utama ngaji apa nih? Gusti, nang sampunang bes banget kalau Gusti ngajum sikian titiang. Wentane titiang uning matur rasa punika pemekas ring Gusti Ayu. Tetalar wet sangkaning titiang ngelungsur pas wajan Gusti. Nak mulan misi pesan cara ros mungkin. Nunas yang banyak tua di puri rengido yang bagawan te majang rengido nak lingsir di subane lantas bangin mungkin ngaturi lantas icening pangsido ni wakang tekening paru banyak makejang gitu masih tekening mudah mudi pada makejang mawinan si demelah pemargin mudah mudi dejani sing sangkaneng cening bisa mesesano bisa lantas ngajarin dewe nesarane utama ngaji. Inggih Aji. Kelintang maut amo pisan yuk dipanganikan Aji ring sikian titiang. Ya dia sunapot dangan antuk titiang. Kewanten titiang pacang maut saha Aji. Sesidan-sidan antuk titiang pacang ledangin kayun Aji. Dumadak-dumadik riwekas. Mangda presiden titiang dados inucap anak istri lu dikiring jagat. Kadi pengabden Aji neji. Nesan beri utama ngaji yang banyak cening melaksana buka keto sing dadi haji pocol ngelah pianak cara cening nu lantas ucap ipaman werdo mangohang teste dok kete undok
Nah walane jani sing sidonya naji lah karma kelo nyatut ceneng-ceneng kita masih kapen mongke. Dados kenten ji napi saling awet. Apan lejasan putusnya di puri aji pang sida semeng tangkil rejani kalau legang nah kar-kalian aji ngayah malu ke puri. Aji. Nah engke. Mangkin judumun aji lungo ngaturang ayam mereka kepurian. Aji kadang dorong merayunan. Titiang nalar durung mesodo ji. Ampun ayang pisan ji. Oh dadene ceneng tonden mesodo. Tereng ji titiang mepamit. Burung talar Gusti. Uka dua koden mesodo ih dayan lautang aji sodang melu toh. Lautang. Pianak bajang, imung kek masih bajang, jenyak patuh hitungan bajang. Mangken dumun. Dan Gusti Ayu ngantun nyodang kalau Gusti. Mangken di tiang pacang wenten tunasa gede reng Gusti. Nenen malu, teman san mongke ngintip nak lingsir sedang ngeraos. Bene lah karma pinunas gitu. Apa nih kartu nasang sedang lungo pedewanan san jeneng sing ado nih sekanang bayu nunas nih mirip sido aja bener tuh lah karena mayang pada nang kapah gitu ya. Hai. Kalau nas napi kayu nang Gusti dia. Lingsir menjual mantan batu Gusti. Menapo kartu nasang nih sekanang san bayu. Sane tunasang di tiang nenten dios. Mari nih kandane Gusti Ayu. Oh, ning benar nak kengke, nih jeneng kengke. Dua ning serahin no kalau Gusti ngadikin di tiang. Mangdane di tiang nenten ngadoren dan Gusti Ayu lungsuran iri reng karang katiang. Sapu napi pari nih kandane punika Gusti. Mongke. Sebilang petang yang bener tutur-tuturan kaping mongke unduk kang jeneng. Nah iya nales malu aji unduk penglekan jeneng. Kaden nedang purnama neng kapal. Bunga sedang kembang nih kedawa ke bos dino utama pesan kepada kepingnya dan ajak mengejar ditulah tas jeneng lekat yang sing mongke banyak tua bingit nyin kerurin dan sekarang kena hang malu. Tuh ditlum jani tahan je mongke ngatur jeneng suruh dan kaden petang jeneng gelam. Yan subuh jeneng gelam mungkin kewa penyetua sing dari mantangkil ke puri. Gusti, wau dados si tiang inget Gusti. Yukti sampun ini tiang adoren dan Gusti Ayu lungsuran permangkin sungkan dan Gusti Ayu. Ini ngawet saking mangkin Gusti. Japkan sampun malih di tiang purun Gusti. Iya naturena. Bosod. Menawi sampun iri sarang-sarang. Yan kamu nih beriuk kang idodane nih pih di PKB posler tamu-tamu pemekejang tekul lantas bin dini liang hati nih deweke dari parakan man lantas ngalih kai anis anggon di dewek liang masa witro ngiring idodane mau nyamu berayut to anggon liang jak sing ten tangkil ngayah nih ane anggon ketek pasang panas yan ijo kade laku jelemu halo. Good morning, sir. Yes, munang maning. What do you samlais? Yes. O teudu usami lais. Ning itu bentuk. What's your name nya dan sini? Ya gitu yang ngomong kan. Sangka mau takon itu apaan payah sini soleh? Soleh ke? Soleh dah pokoknya jangan udah sih mau bawa gading mau songko mau kacau aneh. Ini hijau kaca aneh penane. Adi magenep ketarang cicang ane ngagon taruh kewa. Sangkal cang mau penganggo kene pangsing ketinggalan zaman. Saya tell me otaknya. Apa madan Delmi? Telat mikir. Wira. Apa? Weh. Apa bacaan sini? Bali bebas dari penyakit Saraswati. Penyakit Saraswati, penyakit SARS. Apa? SARS.
saluran pernapasan penyakit Saraswati. Aduh Dewi Saraswati sakit. Nyeng rasa ada sakit. Ci. Wih, Winden malu. Pangsing Ci memberikan informasi yang salah, saya tahu. Kemudian Ci mengkacau aneh. Sangkal mengkacau aneh. Ah, Penglihatan saya sebelah terlalu tajam. Kalau semua penglihatan saya tajam, apa jadinya Pulau Dewata ini? sangkal teka pensi aneh. Supaya sebelah tajamnya kelihatan. Oh, ini saru nih, ini yang mengkacau nih saru. Begitulah. Weh, dia jom isi box Ci mau semir kini yang kan tuh. Benci, saya kan mengikuti zaman. Zamannya, Zaman Kaliuga. aneh madan kali juga. Ane moani bisa ngakon anting-anting. Aneh lo. Bisa mempercukur lagi. Tahulah kamu. Tuh madan zaman kali juga. Yes. Songkon Cine ini tahun Jom mengenap tak konangci. Pakaruan Cang Nawang songkon Cine tahun kuda. Tahu nih, Nu ada ngadap di PKB mirip. yang ada ngadep, ciseng ada ngancang di pesta seni. Papan sing ada ngadep, ija ada mesungkuk ini kejabulenan kini perak. Weh, masuk koran apa beritanya? Tawan Ci macunya. Betul kan, Ci? Sencang matakon pang benar. Telah jadi ketabrakan, telah jadi dan cek-cek ini. Telah jadi tabrakan. Benar. Suatu perkosaan terhadap gadis yang berumur 98. Ada anak ibu melahirkan bayi siam mangsi siam oli. Weh, yang Ci maco koran, hijau benang Cine maco. Jang memacu nak kini tok seret. Langah hartene, yang maco koran, sih nanti maco gitu Cang Oren Ci. Yang maco koran kan gitu. Udiang mai, ne berita lain kolom nih. Ne dini lain beritanya saldo kan Ci berita dini dan berita dini. Adi Ci repot nih. Dagang korane sing repot. Cang Oren Ci pangsing ada peleci memaco, yang ini kan madu kan berita Ci nih. Ini apa bacaan nih. Yang ini Ci kena maco nih. Nih oh. Woi, Serosi telah diadili, oh. Ini jaga buat kedang Serosi. Nih. Sidang bom Bali. Serosi. Ambrosi. Serosi. Ambrosi sedang diadili. Nih Ambrosi nih tuh jeneng nih kini. Dia cai nawang memacung lekak metakon kencang. Apa bacaan cito rak? Artinya jangan orang Ci memacu berita itu pang benar. Pangsing kadung peleci memberikan informasi kepada masyarakat. Saya bukan memberikan informasi. Saya adalah memacu koran. Kalau saya memberikan informasi, saudara-saudara yang para hadirin, beginilah kejadian Bali. Itu baru informasi. Aduh, dewa ngajak lemu. Wih, nih pangkawang Cina nih. Bin, cing ngaduk-ngaduk. Sing. Yang sing lapis beliang balik koran. Ci beli korannya ngemang pesiwan kan encang. Dan biji kan nyile kencang. Ya, nyile ci mak beli nasi jenguk, kualan bensiu cang, maya ci bensiu. Sangka lu tagih cang, ada beliang koran. Wah nih bitu lagi Ci. Mangkano. Baik ada nih kelas Ci ngemang ide. Dan ini beliang Ci koran Wih, ini apa nih? Kemangkaran. Kebakaran. Kemakaran. Ane dalil. Lihat berita itu bakaran. Kejang bakaran lagi. Pekan seririt nih. Hah? Pekan seririt. Kengken pekan seririt teh. Bu kebakaran benci medakon. Mana? Ci teka-teki nih. Tawang. Cehen teka-teki. Di koran kan misi teka-teki biasanya. Ini cerpen. Nah, Cerita rakyat. perlu irago melajarin cerpen. Pangado bang cenek-cenekin di sekolah belajar nakonyan rara nawang cerpen. Sing gitu terus sing ngomong. Nik-nik di sekolah. Di sekolah nih masuk tuh pang nawang cerpen. Cang dari guru, dia cang ke sekolah, mengenap makai. Apen sing dari guru ngelap anak pin bidanya nado nak nggu. Pang bisa ngurin. Ada suatu
ada suatu kerajaan Benar. mempunyai anak yang sangat bagus. Wih, tetapi anak raja ini terlalu bengis. Sering memperkosa istri orang. Sering dia makan sabu-sabu. Sabu-sabu. Nah, apa itu begitu kan? Tetapi cocoklah dia sebagai calon raja. Mukanya bengis, pelit. Percuma kalau lek. Ragatang begitu. Lek kalau begitu. Raja ini tidak pernah menghiraukan siapa yang datang. Begitulah sifat raja. Ini baru calon. Tak. Lek. Bagaimana kelanjutan jadi rakyatnya kalau begini tindak tanduk calon? Lek nenek lu, saya nak macam apa? Nanti macam mana? Baca, boy jadi baca. Itu baca. Ni ben mendingan. Beh luang benci. Makanya natang jelek gelai. Adop anak raja bengis memperkosa. Beh, dong sing sajan. Ngancang-ngancang mungal, nyiceng singal. Di bangkiang jang repe ketundun. Ditundun jang menek di bong. Di duar gelajin lagi ngencang. Jadi, Bang! yang Yang kene solah nyaman kene. Uleng pidan pengkudo sebuah ampurang kelak sama kelak. Jelma sekena pun pengerasa. raja Nabi memperkosa. Cengairan kelak. No. Dos ada mina. Cendak. Urip nyaman aja dekat kajak mati aja kelak. Makin umuran dua. Titiang nenten aja padam nabi malih palunggo cokorewo mademang sikian titiang risat-sat palunggo cokorewo mademang gerang kemana tuh? Weh, ada bang apa? Gerang. Sake maon nabi wang titiang. Wih. Dong yan muncul supaya sekane sing merasa. Sing ipi nenek apa kerawasang maro. Aku kau raji dunian. Mekejang cinartang jelek telah. Anak raja bengis sing lap pengerasa memperkosa dan diharap banyak cinatang jelek ulan ini. Sira kenten aku kadung bang-bangin raja ini. Minala ngaji. Ada cerpen iki. Cerpen iki dadi Sebuah kerajaan raja hutan. Palunggo cokon dewa raja hutan. Ulang cai milu ngarep anake aku ngabul lengis sinampresin pangedena ngapi. Nah, si baca, baca. Sekan mara misi raja hutan. Dijang udo nabi para kali nabi palunggo cokon dewa anulah budak. Ane sekan tinggal gelap anak raja dobo. Awin berasa gelap mula putran sang mawang raja. Seorang anak raja hutan adalah singa. Apakah baca ini tuanku raja? Singa. Terus padam di dia. Biar manipuan sekarang naik. Pangsin membatis bebek ngeber dong sing salah tampi gelam ada pesu jak panak raja tuh di nggak sentuh nih angon lah. Dan bukan si baca. Mencai ngoren maco ane penting-pentingnya maco. Tidak iwang kan korane nih iwang niki. Nah, manipuan sekarang nak mau. Terus padam di dia ki. Yang subuh kita sumekan yang utiang gelas salah tampi ngawang-ngawang sing lah unuk. Wah, tangkil bang dong aku kacauan nih. Nah, pelak. Kok ini ide anak yang tenunengin banyak palungo cokorewo makin. Jagate sampun kali ugo ane mau penganggulo kan lo mau penganggu ani. Nah, yang itu dong nih jelek lakar tuwut. Sing kena ban pengguna dika awan yang jangkep ijana kena ini bayu sabda hidup. Nih anggon nguno dika pang penong lawi weke. Mana jika kayi ke wah jika memunyi benar pelajin. Melaksana benar pelajin. Abu bin mekenah benar pang belajar. Mumpung di tiang ring ajang mangkir ring lingi palungo cokorewo. Kebenyangan dan wenten atur banyak durung majantan putih kelawan selame sekali atur di tiang lawu
nenten sandang gegan Palunggo Cokordewo. Yen nenten Palunggo Cokordewo nyaksiang sapun api ku entenane beas sapunika. Mantan riko wentan kebakaran wawu rarah meriko dan wentan. Dong nyibuk-nyibuk kang petugas sadaya. Sejang pamit. Bang, awak kena ban pengerasa, uli semito, uli dewi kena pai depan. Inggih. Dadian sangat ajaklah cuma pai hitungan. Sayang kian yoi perak, sing jengelah nyacat rasa jelek kopo jeliati. Walau besparakan sayang gelap nyeman kuin langkah sarang. Mumueng ko gaduhan ni sampunan Palunggo Cokordewo banget mengapi duka. Kemudian titiang ampurayan. Yang sebab itu sing len tuh nya adong sing ngobak putih. Beh cara kidang misi ngajep. Masilo mentektok tuh ada aneh. Masilo. Nah, boleh. nah kayak masilo. Aingih Ratu Agung. Riwus Palunggo Cokordewo medal semangat ngarangsuk punang Raja Busana. Saya waktu ngun didangan danang nguing semua wanwe. Kadang kita. Madaging Ratu Agung sekali atur para kanwe. Nabi pertatyana didiang kaulan Palunggo Cokordewo ngeraina ngiring pemargin Palunggo Cokan mat rasanya. Ci gobang lawan perak sing sandang pesanget. Amu kitur nyumungin gelah apan jeli melaglah masih gusti. Nah pemekas jani apa awanan gelah pranegata ngutus pangki sida parak tangkir. Kumanti punika sane tunasang didiang rilingi Palunggo Cokordewo. Apa ngada ajak kumanti mekenui rasa nam tamin jeli melah syukur tukang kenal pejani. Yang laca-laca gelah ningawinang liang syukurna paidapane sing ada len sejabani pangbaten para jana banyak makejang tan surut arep kapeneng kurin ini di suryo nah penengane jani sudarman gelah ngelarang bikin ucap Brahmacharya asrama taki ning sewaka Gunawidya Madan Pragat Ainggi medake kadiptel pawocanan Palunggo Cokordewo yen darahang kadi mangkene usanuna saja sampun waluyo kadipun ilalang dinu cenikipun patang tajab ngararasane ke baos kewirian angin bekel riwekasan sampun itu Madaging Ratu Agung mana didiang ring sekolah manten genake pacang belajar nalar ring kelengin wanu ring dapu baguan dan duwena sapun itu medaging. Tiga yang suka semekan kena ada mereka mau belajar. Nah di Subane Prakat ada pawacan di nakal diksir. Daging nenda dosa duk nasitnya. Ning nejani patut nincap uli Brahmacari sana nuju ke Grahasta. Apaan? Semara wisaya ruang puluh ngayuse. Ainggi Ratu Agung yan bile-bile titiang yusan anggan Palunggo Cokordewo mangkin lintana campur ring kalih dasa warsa patut ngararasane ke bawah lampat ni nampingin rikat kalo pacang ngaturwati sampun itu kayun Palunggo Cokordewo Bang kejar. Kebenyangan Palunggo Cokordewo ring sampun ngentos linge ide aji mangna nenten opah dados pemargin Palunggo Cokordewo. Dini sungguh di demosang untuk pejatuh karman rasa jeksa perjani sebab kena kelaka dan jiwa. Cuagung menawi itu nyalit kayun Palunggo Cokordewo pacang uninganyang ring ide yaji bangyang titiang aturan Sing ketun Menawi durung arsa pacang rarabi bangyang nalar titiang cik aturan. dalar mapi kayun sing cuma seulian tura nianggon gelas sebet di hati Ingat. masa cisini ngahorde sampun api indik nemulai yogya maka jatuh karman gelah patut iya di mawet udah di Chandra Dwipa cisini ngah tuh kengken unuk gumin itu patut ruk penyah latek apan kegebok dini musuh di turun negara metemahan pucah udung rasa Ainggi Ratu Agung
Sekadi purone di tiang matur yang lingi palungo Joko Dewa risat-sat di tiang nasikin segara. Nyenang Yadi. Yang dinyenang di jolan. Yang dijo mengena. Iya nine kiari nenten sanang malipi kayune napi nyenang nanti ampun mantuk. Iya ndado santo pinunasi tiang luaning palungo Joko Dewa wawu rau saking klengen wanong lungsur aja. Menawi durung akeh banyak kuning cepengrau palungo Joko Dewa. Iring makin ngaji panyarin nyabu kuda. Menawi enten arsir panyar urus sampean atur ari dana kelingsir. Iki sanggang puting kan. Engen. Karpet kan bon. Weh ci perwadan kan. Sing sarung kacange bon kene. Engen. Kembang rampe. Terima kasih. Kegelengan dia luwung. Isin lantas. Sekeno nyatur desa Nganut nganut telinga. nah sira tan seneng yen sapuniki panyake mako sami Cahak ngulanen. Rawat desa-desa sampun buruk. aman lawan sedu weh kepala ampun becik Ah, kot-kot sampun tutup mangkin Amanan Asri. Tamanan asri niki pun dukane yene gede jembatan dan bedagi Awenan dukade sing misi jematan, sing abesik kayune no panyaken kehidupan anake aku naliu panyake ini tawanci sang kalau nungkak. Pajaknya nungkak-nungkak maya. oh artinya konen maya pajak Des maya pajak, konen maya pajak. Kengkenang berangkat lang pembangunan. Apa pembangunan aulipes pajak bang tawanci. Sanang tegasen. Yen patut suba maya pajak. Ayah. Do biasa nungkak-nungkak. Ah. Cablokan, kaplok apa cablok dukan. Makin buniki nge. Ah. Cimuro sana ya Pak ya. Dom. Selamat tajat lu. Nah. Yang jelek-jelek jatlu. Jatlu. Jangan dumang. Jangan mang kemandu. Benar. Cai dini ngoyong. Oh. Gelah. Cang. Gelah. Makin. Cai dini ngoyong. nah Palungo Joko Dewa Riki. Gelah dini. udah ci mengelah yang pergi Yang Riki. Nah. Mana? Satu. Dua. Ngeco sejak. Jangan lo kengken keco sino. Jangan sing kengken. Malah sing ingat ci Jangan. Pina bilang mau kecos tengeng. Jangan. apa nanti Ngakon celana jenik. tebak ci Gue celana nih. engen Wah, menang. Wah, aku ngapa manyengsa. Lekang hatinya penting kengken hatinya kampung. Lah, kampung sinang lut. Dia anu ngelek lagi anu mancing. Jawab tak baca. aduh udahlah masalah saji Pangsing keles. Aliang obat nih. ijal yang bat GLPD. ini pipes baru LPD Cium dua kanden. bah kamu ngali ubati UGD Amang lepis. LPD Buka dencang. nah Tangi. apa lu pancang gablot no Lung caro gendengane Bayu. engen Gendengane Bayu. ah Mau tumpuk ngelapanak. Neng. Sing pesan jeneng metolian merepuri. Nyina ada doreng jenenge. Ngangwang kita ngangwang kenoh jeneng aturang ayah.
amat liang kena cenenge kanti lalang liling atau orang ayah ha? Nyengorin imong kek bakar warga nyengorin ha? Kan Gusti kan Nye. para kaduene perak Gusti Ih, perak? perak. Siap Ade siap. Itarsan ko. Weh, amone Tarsan aku kan ngomong. Ngauken meme nih Tarsan tuh tahu aja munye nih Tarsan. Tawang. Engken. Nya. Tarsan. ha? Sini Tarsan bakar warga sini Tarsan Weh, saya ngelak kena, saya ngelak si koci. Bertawan nak lingsir dulu aja ke dirundo. Jang alunan kita, jang orang Tarsan dan Tarsan. Wah, sak mesti. Ampura Gusti. Becek aku. bener tuh pada kehingsa Ian sing parakan sayang parakan tetata tuh dia cuma kesabatan kena saya bener hormatur Terus, Wira nyen tuh pongkor di nyaman sih ada itu sing pesan sing ngajarin pegustian dewek terus. Bidaging nawagang di tiang ratu dogang putra sesaunan di tiang cokori dewa. Nah. Weh, muda aja mana? Itu dua gong. Bencang peliang. Menyen peliang. Kandane nih wang. Udah nggak nih wajib. Lah, beno karmatur kisidang awacine buko kate. Wah, lengake ubuh. Kucet ubuh mekelo tadi celeng. Dakti Gusti wang uren ada penyaman di dalam kisit. Wale ya bang ngomong sing kalah pa memunyi. Patut. Bidaging mametang lugre di tiang tua majang relinggih cokori dewa. Ini kegaduhan para kandwe. Wer aku. Ya, cuari kangwangan kita nih. Kantor Gusti. Gelah aja pang sangat ide kapining paman. Donyen salah tampi. Kegaduhan jelema kadang sepokok itu. Kewah ban lakar ngurai. Di tiang tua ngampur yang ini kegaduhanipun majang relinggih cokori dewa seperti itu. Gelah nyuk semang pesan. Berak yang sing teh ada buka. Tuh. Puniki wantah penyeruan duwe pianak di tiang ipun nih Ayu Chandra Dewi. Puniko sanenepan talor penyeruan iluh mongkek sepuniko. Kok kanti-kancrik nih ngemasan. Oke, sungkan. Ngiring-ngiring kita aturan tamurin ke kepala tempat yang ini. Terus. Risa suka tidak dua putra. Ada dini simpang di Karang Kepatehan. Tunggu ada dari perjani rasa melenan keletak bayon di dewek. Kena hidewek sesata dot mesane ngiringi dua putra. Saki walai dewek tusing nama. Apa ke mirip kayu di dua putra patung buka kena hidewek lengan buka jam. Ke walau ditusingi lantai. Dang subo lantas ngapung kapitras nahi dewa. Dua putra. Dumadak kayun palmu coko dewa mang depan sekadi manang titi. Dia kau nene ben medayung.
Dadi sahasa bani nekep pemanayune tanpa wangsit. Sina ayu salah tampi meh mirip gedeg kene kenapa? Enten Ratu. Nah yang tua saja itu nang bangun Keluar titiang. Dian sing benengane jani sing ada kandelian sandang kekedelake ayu sejabe para musuk seman gelah kapining pangubaktin ayu ajak mekejang di karang kepatian pemekas si dewas tatun gelahe buat boge sahe penyangre sing side bengelah ngaraosan apa kelangun gelah ngwales sanang patut dipapan gelah janggelah ayu Ratu Dua Agung Putra. Nenten sanang paling Joko Dewa bes banget. Mangetang indike punika. Puniki wantas wadarmanen titiang dados wang jero. Sanang patut titiang pacang aturang ayah ring lingi paling Joko Dewa Ratu Dua Agung Putra. nah dumadak pangside kayang kawekas akitu nyen kena ayune nah yan mula saja tuwi bati nang buktian gelah dot mau wirase mesesanjan di kalang kepatian apa yu misalnya lakar marangin gelah Dados ni kayon paling Joko Dewa pacang mesesanya nirikiring sekuang konin karang kepati. Yan sapuni kedurusa titiang sairing kan. kerana Ngiring. dahat ngulangunin sing side benggelah nyacarin amune meklon gelah nyatur desa rasa pejalane seng taen nepukin keasrian ketamanan inu perenggo deneng sarwasari mekejang dahat ngulangunin Ratu Agung. Nenten sanang paling Joko Dewa. Bes banget amuji ko entenan nirikiring jarang kepati. Becik utawi kau. Sapa sira sanen ruwen. Nalor paling Joko Dewa sanen ruwenang genang nirikiring jarang kepati. gelas sing jengaju marah diap ayune mulun nekeng hati apa nerawa senglah itu kewiyakian berat dumian jani gelah nepukin bunga kini meladai Wenten sekar pangihin Joko Dewa pelintang ulang. Duaning mapue hiriki wenten sekar imudianan titiang. Sekari sanitian kayo nang paling Joko Dewa becik bang. nang melak dak sentuh sing ada mekemaran darwe dajanan lawan lodan nedahat ngulangunin rasa bedak ngetep gelapang sida nyumpangin bungonnya anet lodan tuh bayu Sekari sane lodang punika. Dados dereng kemana untuk titiang. Sekari sane cing Ratu Dua Agung. masa sing resep bungonet lodan tuh bayu apa mirip pelih rawas sebelah Ratu Dua Agung Putra. Wau dados kemana untuk titiang. Sani nargama yang paling Joko Dewa sekar wantah dewek titiang kadi sapunika. sing kemula saja ayu makebungan karang kepatian men dekat ini di widangan surya duwipo sing ada samen patu Ratu Dua Agung Putra. Yen nargama yang Joko Dewa sekar sikian titiang yukti. Sake wanten. Waluyan nyane titiang sekar kepuh Ratu Dua Agung Putra. men kengken bungan kepuhe Isekar kepuh punika kelintang kaon pisang. Genah nyani rekereng telengin setro ne Ratu Dua Agung. Yen rarahang ring warnanipun ni yukti jaipun barak. Sake wanten barak tanpa cayu, tanpa sari. Kadirasa tanpa amu Ratu Dua Agung. Nenten wenten kawigunan nyane pun isekar kepuh. Ang yang paling Joko Dewa napi pacang arsa yang sekar kepuh punika Ratu Dua Agung. nayan ketuang ayu saja je ibungan kepuh mula mentik di semeni barak tanpa cahaya
tanpa sari, tanpa bu, nanging yungsap kau taman ibabakan kepuh. Dados titiang nenten uni menapi kau taman babakan kepuh muni kerat. Dadi ubat saged manitur mau kamu. Dados nih babakanipun ipunyan kepuh dados angin tambo sapunika. Saya Mendados titiang uni namanin sungkan sirone Ratu Dwaku. benangane jani buat sakit gelahe. Menkengken pemirip lege tur sadia hibungan kepuh nyerahan dewe. Ratu Dwaku putra. Napi ke yukti kayun palunggo Joko Dewa pacangar sayang sikiang titiang Ratu Dwaku. Gelas sing cara taluh putih di sisi, kuning di tengah, melian di munyi, melian di hidap. Apa nih rawa senggelah mulun nekeng tuas gitu sing kena gelah. Siro menuning Ratu Dwaku. Duaning makue lanang-lanangi sekadi mangkin. Wantah manis ring lami ki manten. Ki wanten ring sejeronin pikayun mediosan. Mang nenenten kadi sapunika nyen kayun palunggo Joko Dewa ring sikiang titiang Ratu Dwaku. Ratu Dwaku, sampuna. Sampuna. Sing nyanang jejah maro gelangot kadang jujak landas nebak. Naris kayun Joko Dewa sapunapi Dwaku. Kena gelah kini yan mirip yu marmo nusang saya apa raos gelah pangsekan tawang yu isen kena gelah neangon jet belah tangkah dok. Ratu Dwaku. Dados nih iserang yuk dikayun palunggo Joko Dewa sikiang titiang. Yu sing resep yan muntu raos gelah. Apa kuangan men kengken? Yen sapunika kayun Joko Dewa titiang ngiring Ratu Dwaku. Apa sing ulian jejah mirip kepaksa? Apa nekeng tuas? Joko Dewa sampunang semeni ring baktin titiang. Wahya diakmika. Sekalo baktin titiang ring Joko Dewa. Napang itu nak marah jenin yang mulai ulat gelah. Dumadak ada suecan kawi pangsidu kayang kau kas serap bareng aja. Nah, walau bukti yang sing gak dimunyi nih kan? Sapunapi untuk titiang. Yang mulai saja sekan tresno ne mare gelah ngaut. Jane yu nyelepang. Titiang nih mangkin nyelepang sapunika. Titiang penuning Ratu Dwaku. Punapi yang menatuk titiang Dwaku. Tunak cenik. Mentitiang penuning ngajain nak ke titiang Dwaku. Jak jelepang gelas kelempung dia menapu kewak nih. Kelugra titiangnya. Bo gelang emang udiang sing cek. Yen sapunika sugrangin Dwaku. Semesti cogrol. Nak sedang ngudiang amu-amu kan sing petakwang Sampun unengen titiang. siap ngesiak Titiang ngintip dane Gusti Ayu melajah nyelepang keris. oke Mendaki ngejar-ngejar nak yang nyelepang keris tuh. ya selapo penyumunnya nak kewa ngetor ngejar Wow, runtat au Wow nyumunin mendaki ngejar. Titiang kan jaga lo. Maro jang mecelempung. Titiang sapunapi itu cocok tuh. Bung, Ija sarang mokek sampun api. Hei, pabrik masih cocok bang no pisan. Urusan palungo Joko Dewa ditiang lunas. oke itu gelang ada Titiang itu ada biaya. Tapi malah hanya titiang nganten lungsur yang palungo Joko Dewa. Beli. Tukaran tinggal. Weh. Aduh, jalan saya.
Kamu pada benar lemong tiang nih ngawak-ngawak kira ngantung ibu. Mati nasne. Sing luwung ngulah padi kincap ngawak-ngawak jelmone. Sira ngantung ibu. Mencing udiang ada beras ngambet tali. Tiang masal sang pas hujanang. Beli perak. Berak mekes siap tiang beli. Hai. Kadang tiang membeli ngabot tali bakal ngantung rago membeli. No. Cocok jaga bagus sih Mas Sandi. Nah kini bang, bang sih ya, Weh, ya canggih ngajak si Uliana lo, cang mau nyamuk ngajak si Waluyo nyepeg ya di pancorannya sing dadi ban pegat. Di kanan lo dadi bencang ardi. Nah cai jadi utang cai mongke cai benyuang. Ada luwung. pare sipun. Cai nyuang, cang ajak kules. Weh, saya jak berumon panak cak. Sing berumun panacine. Kengken. Bisa buik. Apa keadaan gue siap? Sing keramah anak itu. Cocok ipun. Kengken. Ya rakaring potongan bonsai. Kuning bonsai, Menkengken tuh. buntek sadenep. Ben pidan sing bonsai panacine. Apa? Bisa buntut panacine. Perwadan ke Ci? Maria sengnya. Len ide agung putra. Engen. Keiring mendaning Gusti Ayu jagek bagus si Mas Sanding. Mas Sanding. Yen daning Gusti Ayu ali angcang di suaragang. Jagege. Dedari Suprabu. Dua gong putra. Bagus ali angcang di wayang. Sang Rejuna. Yen cang ge Sang Kresna. Kresna apa kene? Apa ilang? Talinya jo. Lu tali. Weh, Pedah. Leci duri ya, leci paling. Tell me otak. Nah. Halo. Hah? Yang konen belakang karo kadung aya di perantonan. Kunen. Yang ngalonan nah. Nah. Lagu Bagong Gusti Ayu yang dudunan usul kabeh. Ya di ini jelem. Yang di ini. Ya, Saudara kene saya ngentuk-ngentuk kan ini. Karakmu. Bagong ampunang mengah piduko. Urun di tiang metangi atur dengan palungo Cokodewo, sampunang sampun kadung kalulutan dan meresedang di tiang masahan. Sekemon palungo Cokodewo teneleng. Ido yaji, ido ibian, pacang adakan peparuman agung rahino mangkin. Pantan uwe tiga palungo Cokodewo keduken. Tiang ngalit ados parakan. Yang gitu yo memuji malu matur mau ngomong pangsingnya dewo di turi jadi elang turi jangan Ini yang ngedasan ketugusur dulu. Amit. ingat pesan isi raos gelai ide sang yang surya maka saksen jagat tumadak ide nyak siang akengken semayan gelah lawan yang ayu Ratu dua puluh. Sampun aku ang Cokodewo sumoni ring bakten titya. Kewantan titya nalar mapinunas. Sampun ang Cokodewo lipi ring sampun api semaya duweni ring titya. sing sanang yung semanang saya nana jani hak samang reh di puri ada paruman gelah patut tangkil dia jadi kena kelingsir Yan paling gelah mati yan sampun ikodoro sang palungo Cokodewo memanti. Titya ang pacang ras titya ang dikiring kaparang. nanging gelah paman masa nyamat malukin akin yun dan barang-barang santan Sampun ikodoro.